Eh, uRamaphosa uthwele. uRamaphosa ungaphansi kwe-cult. uRamaphosa yi-Illuminati. uRamaphosa joined i-Satanist. Izongixolela kakhulu ama-cult wonke, izongixolela kakhulu i-Illuminati, izongixolela i-Satanist. Kodwa kubalulekile ukuthi into efana nalesi ikhulume yazeke. Kubalulekile ukuthi into efana nalesi ikhulume ngoba bayi-part and parcel, yibo abavula amasango ukuthi izizwe lezi zangaphandle zikwazi ukuthi ziqhube iy'mfuno zazo, ziqhube iy'fiso zazo, ziqhube iy'nhloso zazo e-South Africa, e-Afrika iyonkana. Yingakho i-South Africa kuyiyona ephethe kwinhlangano yase-Afrika. Yingakho i-South Africa kuyiyona ehamba phambili e-Afrika ngoba abantu abalahle kakhulu izwe, inqabile amazwe amaningi, inqabile uRobert Mugabe, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, bonke bayinto eyodwa. Ngizokubuyisela emuva-ke kuNelson Mandela, siyiqale nje lapha emuva kuNelson Mandela. Siyazi ukuthi maningi ama-sacrifices nangabantu, siyazi ukuthi kuningi avumelana nakho, maningi ama-cult aphesheya avumelana nabo wadayisa isizwe njengoba sikule simo esikusona namhlanje. uThabo Mbeki ngicabanga ukuthi 300,000 wabantu ababulele. Introduction yengculazi was part of isivumelwano sakhe. Konke lokho kufanele sikukhiphe, kufanele sikuveze obala. Ubaba wethu uNxamalala uyasaba ukuyikhipha izinto ezifana nalezi, akafuni ukukhuluma ngazo ngoba wenza isivumelwano so ukuthi lezi zinto lezi ama-top secret ezwe kufanele ukuthi awagodle. Uma engawagodli lokho kuba nama-consequences athizela azobhekana nawo. Kodwa uyazama ukuthi elwe ngezinye iy'ndlela ukuthi izinto ey'fana nalezo ingenzeki. Akaze evumelane nabo, kodwa ngokuhlala kulesa sihlalo kufanele ukuthi avumelane nokuthi izinto ey'fana nalezi angayikhiphi. Yebo, uThabo Mbeki introduced into yengculazi, wavumela ukuthi kufa abantu 300,000. Lokhu uNxamalala afikile wakuvala wathi angenzeki, angaphinde kwenzeke. Singene singene kuRamaphosa. uRamaphosa sizokhumbula ukuthi wathengise kakhulu ama-comrade during isikhathi se-apartheid. Sokhumbula ukuthi ube yimpimpi, baningi abantu abafile ngendaba yakhe. Sokhumbula ukuthi uyena obekhipha iy'mfihlo zika-ANC, iy'mfihlo zika-MK, uma ukuthi kunama-mission athile kufuze enziwe, bavinjwe bengakaphumeleli ukwenza lokho. Konke lokho uRamaphosa sithule, kodwa siyakwazi, siyabuka lokho kwenzeka, sivumele ukuthi siphathwe yimpimpi. eMarikana uRamaphosa ubulela abantu. Konke lokho is-sacrifice of igazi labantu. Ngikhuluma nge-sacrifice yegazi labantu mina. Kuyinamhlanje yena Ramaphosa loyo uthe engena esihlalweni wadedela i-COVID-19. Bawungakho abantu abafile ngendaba yakhe. Namhlanje kunabantu inqwaba abahluphekayo, kucishwa ugesi, ama-generator awekho ey'bhedlela, kufa abantu abasemshinini ekufuze ngabe iy'mpilo zabo ziyasizeka kodwa basindi. Konke lokho kuyena kumthinta, uyakwazi ukuthi eme phambi kwabantu ehlekise ngokuhlupheka kwabantu. Kumjabulisa lokho ukuthi umuntu uyafa. Bafowethu ngicela nivule amehlo, uyedwa phela umuntu ongazange ehambisane nento ye-Illuminati ne-Satanist nama-cult abesilungu. Uyedwa kuphela umuntu ongavumanga, sesibona kuhlangene abantu baphesheya, abelungu baphesheya bethi kufanele ukuthi lincishiswe inani labantu abamnyama e-Afrika. Konke lokho kwenzeke ngesikhathi sikaRamaphosa. Wakuvumela ukuthi kungene lesi sifo lana, wathi abantu abaphume behambe bojova. Wanqaba lokho uNxamalala wathi angeze kwenze yena lokho. So bafowethu ngicela nivule amehlo.
ividiyo yokugcina le engiyenzayo engizama ukukhuluma nabantu, engizama ukubonisa abantu ukuthi musani ukubuyisela umuntu owathwala ngegazi lenu, musani ukubuyisela umuntu othwele ngegazi labantu abamnyama esihlalweni. Hambani niyovota, nivotele MK ibuyele esihlalweni. Ngikusho-ke lokhu ngoba nginalo ulwazi lakho. uRamaphosa uthwele, uMandela wayethwele, uThabo Mbeki wayethwele, bonke labantu laba abalenzanga iqiniso kulo nqamalala lo ongafunwa abelungu ngoba engahambisani nalezi zinto abayifunayo, abazame ngayo yonke indlela ukuthi ehle esihlalweni ngoba akafuni ukuhambisana nezinto abafisa zenzeke, avumelane nazo. Ngicela ukuthi nivule amehlo bafowethu, nihambe bafowethu, niyobuyisa izwi lethu libuyele kumuntu omnyama. Ngizocela ukuba mfishane bafowethu, uDokotela Lusifa ukhona eProtea Glen, uDokotela uLusifa ukhona endaweni yaseMgababa, kodwa ngicela ukuya ngama-booking bafowethu, kungabi umuntu oyedwa, ababili, abathathu, kube ama-booking. Ngale kwalokho umuntu ongifunayo, sikhona eSalukwazi ekhaya, sikhona esigodlo ekhaya, uzofika luthole usizo oluyalelwe yimi ngesami isigodlo. Ngale kwalokho-ke uma kukhona umuntu oseThekwini ofuna usizo bafowethu, usizo lukhona, ngizokuyalela esigodlweni, sikhona eSalukwazi, sisebenze ngey'ngcingo, sikhulume njengoba ngikhuluma nawe kanje, i-video call, usizakale ngendlela ekuyale mina ngayo. Uma ufuna ngikuhlolele u-500 ukuhlola ocingweni. Ukhona uDr. Lusifa bafowethu, ngithinteni enombolweni zami 0724815291, 062 472 6622, 0780 728 3675. Ngikhona bafowethu kulezo inombolo lezo, zonke zinawo uWhatsApp, ngithinteni lapho. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, nisazophuma nihambe niyovota, nginifisela inhlanhla sengathi izwe lethu bafowethu singalibuyisa libuyele kumuntu omnyama. Siyabonga.